بين المكرمين أيضا ومن أهم سينمائيي القرن العشرين غادرنا ولم يغب عنا بمسيرته التي انطلقت بشريط بابا أمين سنة 1950 وهو في سن 24 وأنهاها بشريط هي فوضى لسنة 2007. أهدى العالم بين أمين وهي فوضى 40 شريطا روائيا ووثائقيا من ضمنها الاختيار الذي نال التانيث الذهبي لأيام قرطاج السينمائية لسنة 1970 وقد كرمه كان مع مجمل أعماله لسنة 1997. Il est l'un des cinéastes les plus importants et incontournables du XXe siècle. Il nous a quittés, mais son œuvre est toujours là. Il a commencé avec Baba Emin alors qu'il n'avait qu'à peine 24 ans et par la suite il avait enchaîné avec clôturé son parcours avec Le Chaos en 2007. Il a offert au monde pas moins de 40 films et documentaires. Son film Le Choix a remporté le Tanit d'Or ici même en 1970. Il a été honoré au Festival de Cannes en 1997 pour l'ensemble de son œuvre. One of the most important filmmakers of the 20th century, he may no longer be with us, but we remain dazzled by his career, which began with Baba Amin in 1950 when he was only 24 years and ended with the film Chaos, released in 2007. Over the course of his career, he gifted us with over 40 feature and documentary films. In 1970, his film Choice won the Golden Tanit at Carthage Film Festival, and in 1997, he was honored at Cannes with the Lifetime Achievement Award. Let's take a look at these clips by the Egyptian director Youssef Chahine. نشاهد معا هذه الصور ليوسف شاهين. ترقص؟ ارقص. ترقص جدع، أنا شفته. انتوا جيل النكسة. أنا أرقص وأتنطط وأفكر وأمثل أحسن من أجدع واحد فيكم. ترقص؟ أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. إذا عرفت أكتب مشهد حلو أحط مزيكا وأرقص. أنا بشيل الممثلين بتوعي على دماغي فعلا، والناس بتقول ده فظيع وبيزعق، أنا ما بزعقش، بحسسهم إنهم فاهمين. العيلة العربية هتدبح في بعضيها اللي هو عودة النبوة. نودع الماضي وحلمه الكبير. يوسف ده حدوته ثانيه. اكشن. كات قفشناها. يوسف شاهين يروي قصص خلال عقود وسنوات والبصمة لا تزال راسخة.